بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميقول ألم كوري مجندني علمي خزانة دويست فاستولس فاسوان برنامج. البرنامج كي جامعة السلف آسان تي في يقولون كوري جندا برنامج كم هو ما دوية غير ديه كونفرشين إيجار جاندين. अलमंगे इल्मी खजाना प्रोग्राम का जिन्नी शैतानुंगे बार रक्कातरवुन मी मौदू का कुरियता था वार गिना हफ्ता तक मिहार में वनी वेफा अध्यक्ष समा अलमंग मी मौदू का गिना हफ्ता तक वाने कमा या गिन कुरेवनी अलमंगे मी मौदू मिहेंग वेक्कम का वियस तिबे फुना नमादा गुले एक की सुवाल कुरेवे को हम जेवनी जिन्नी शैतानुंगे बार रक्कातरवुन मी मौदू की तुरंत नमादा गुले एक की सुवाल करोमा SMS kurawani ai LJSM fa hostam kule du kollava fa ebe flagge nanja sawani FV den hate hatar hate SMS kurawani ege iturun tibe funna SMS zariya suwal da bes fonu wene ai LJSM fa hostam kule du kollava fa suwal diwani FV den hate hatar hate SMS kurawani ai LJSM fa hostam kule du kollava fa ebe flagge benu fulwa suwal diwma fa den hate hatar hate SMS kurawani أولنا كستوريو جا ميري متبوي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا أولنا هم هذا ينكم ميري قسم علمي خزانة جا خاص موضوع على الوالد وناني فرتما يقول أول ميهار مهوا كودني الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم ميري خاص موضوع على الوالد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من فهم دي هفتاغ موضوع هذا كافواني الله سبحانه وتعالى عذاب أسفان كما مدوغا نستكن غافل فبيت بمكي الشيطان إنسانا يبدأ وسواسك إكلام عذاب أمان كان لبيفا وكما إنسان دكادم أدي مروم فوقا بس إنسانا كرمتنا نركعت كامدوغا إكن كم إنسان غافل كو إكن كم إنسان ويسني نودي دنيا حياته من إبس كم كان ويسنا كل ورا مجال سكراته إنسان كحياة بيت كرما بار علمكي شيطان إنسان دسكت دفاع كمه إنس أقوم فاحكو فاني إيه نتيجة كبيرين داني حقيقتها دنيا مدنّي كانكما إنا إبصر كنويسنا دنيا حياة بيت كوفي كما قانا الله سبحانه وتعالى قوبا إن حقه إنجادان أي إنا نويسنا نبأ كما كأراجنا نبأ كما كأراجنا هيتنغري كما قاوينا مسميك وقوبا تمنى باتلو تانك فبدو سينك وشتم إن عذابك إبص حالتك عذابك أسانا كما إبص نامك نبيروت كما إنك هتوانا هنا أكيد القرآن الله سبحانه وتعالى ورجينا كوري أمته وجواه كتب بيان كرافة أمته ورسول بيكرنا الله سبحانه وتعالى فون موجات تكا ياكو إيرجع أهلورين الرسول بيكرنا مدوجا كانت كرافة كونت كفا غوتا دين يفوق قومته ميهن دماء ويغوتو واه أكيد القرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرافة سورة الأعراف نودي هوانا الله سبحانه وتعالى بيان كرافة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا رشوق أهل ورين إيمان بتقوى وربينا ما لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تمن إله إبامهم مجا وداي بمن بركاتك دورتا هلوبا دباهشيم أميتان الله سبحانه وتعالى بيان كربني رشوق أهل ورين الله إمام تقوى وريكم قوانما إكلام رزقه إمها ماغوتا ودوناي بيمون إكلام إبام هنتكا هلو بعد إبوانه مالكون من اقتصادي قطون كوري أرم بينهم كم قاينة سابقنا من نميوتي الله سبحانه وتعالى إمام تقوى رو إيرو إكلام وداي بيمون بركاته إمها دوركول تبين هلو بعد إبوانه ودون رزق إكلام إبوان أدي بيمون قاوا رزقه إمها وسيلة تهوج ماغوتان الله سبحانه وتعالى كان هنا مسيا شرطك كي القرآن بيان كرافاني إمام تقوى رو هنا كوكو قرآن الله بيان كرافاني ولكن
ehnas kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun ehnak kam ke baamehun dogu kuri Allah ga ayat ke baamehun inkar kuri ilahuge deena e baamehun kafaru adi rasulun e baamehun kafaru adi Allah subhanahu wa ta'ala go uquba asana kwa madaga simhun kafaru ehma rasul be kalum gineste bidawatan e baamehun kafaru ima ege natija kam Allah ta'ala bayan qura fa akhadhnahum bima kanu yaksibun Allah subhanahu ilahu ebamehun kula amalatu sobun ebamehun azabu ebamehun tibun ilahu ga azabu ga hippevi ebamehun ala kurbi den qur'an ga Allah ta'ala wahi kurbani afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun rashu ga ahlu warin aman kan libi fatibi heye ebamehun nidafa wanikon Allah subhanahu wa ta'ala ga azabu ebamehun nahame nanna ne kamametu Allah subhanahu wa ta'ala muridi ilahu haram kore kanti karagana ilahu iman no ilahu ga ayat ka kufuru ma foga wase bamehun aman ka maiku ga ebamehun reko nidafa ewani rashu ga hulwari nidafa ewani nidafa tibba Allah subhanahu wa ta'ala ga azab ebamehun nanna nakam balage note azabun aman kan ebamehun libfa wani hi dem wahi kurbani aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun rashuga ahulwarin amankan dibigen tibihi hindunuge wagutuga duwaluga duha wagutuga hindunu wagutuga ibamehun kuliwaruga mashghulu fa waniko Allah subhanahu wa ta'ala ge azab ibamehunna min nasa nanna nakam ibamehun amankan dibigen tibihi aw amin ahlul qura rashuga ahulwarin amankan dibigen wanihiye aniki emehun yaqinkam oti heye an ya'tihum ba'suna duhan timan ilahuge azab hindunuge adiga ibamehun kulen tibba ibamehun badal nukurana kama وهم يلعبون بأمهم كل تبهالو إما قرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرامي وني هلاكو دي أمته هلاكو دي قومته ميهم حالته أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله عذاب أمان كان لبيجن بأمهم تبيه فهي الله عذاب أمان كان لبيجن نتبيه هت أمان كان لبي فواكم الدكيجن نتبيه هت إلا القوم الخاسرون جل هلاكو ميهم فيها ميد أرجون من mihuri awake dakkaruga bay mihum mi kankama inkar kuraruga dikitu qur'anuge sahhakama kitu qur'anuge bawa fonuwa fa bawalwa fa ayataka dekei fa wahaka takuge mi tedukama meduga bay min shakku kuraruga mi tarikhi hadisata ki mul duniye yang mi ittifaqwa tarikhi hadisata duniye ki tarikhuga lifa hadisata ke Allah subhanahu wa ta'ala halakurbe qawmuge halat niharus duniye ki tarikhu tantana tijaraku balafikum gona agum lotaka fennan ay taarihu fetta agum kiyafikum gona ekankam ki fennan huri kankam ehmwima mi rashig ahulurin taqwawari hegotu golekum gona ibamhin Allah subhanahu wa ta'ala hego devwan ehme faharek gaves emihun kufur wajjikam gona ibamhin Allah ga azab asane algon men terega miedu mi algon men Allah uredi adi ilahu ge shariata nukiyaman teri adi ege iturun Allah ke deen فرسارو ke kalang shariat فرسارو Allah subhanahu wa ta'ala gizat fula bay mihun فرسارو kurm wahada kum daruga ei Allah subhanahu wa ta'ala uquba argumen na hame aswana kanka faharek bay fara behlo ki fulo qurafane kuriga ummetto mihun hala kurbi bodati faafata mi zamanu ga gas mihun kuramun ebade kiweye ummetta egota ekkun hala kurba fa ama efafa argumen ummatu ga bayin afradun kurman daras ummete ekkun halako ga nudani adi Allah subhanahu wa ta'ala kuriga ummetto ga mihunge gotekkam ga labba fani mi rasulun fonu bafa dawod debbafa emihun qabul nukuri me ummetten halako gendi enos man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mi ummatu ge khususiyatu ge terega ekade fanu ummatu khususiyatu ge terega himene kame ei mi ummatun qur'an faafe ge sabu muli ummen ekkun halako ge nudan ummatuge bayaku wake hisaben wake tanaka Allah subhanahu wa ta'ala qubat fono fa nehnos muli ummen ekko halaku gen gemigen muli umme ekko halaku mihun tamarwegen me ummatuge mehno dana qiyamata jehenden faafa kurikam gawenas uradun kam gawenas me ummatuge mehun tiben ei emme faahuge ummek kam gawun adima nabiy sallallahu alaihi wasallam nisbe kurwe ekay faanuge ummek kam ga me umme bun ei dawatuga kuriha mehnas ekay faanuge ummatuge ahluwerin hennes ekay faanuge ummatuge islami ummek ei ekayfana dawata ijaba dimmihu em agun men mi babuga mi suruhi nimalamu agun dan walam benumani Allah ga azaba ama huriya halate ga salon birwetu anje bisalega
azab amankan libigem wa baikam algon men deki genwan algon biro genon je hama ya Allah subhanahu wa ta'ala rahmat al ummid ko je den way nukta ki Allah ga rahmatun algon ma yusnu mugo هذا يوم تكون مدني علمي خزانة جي دوي ستة فصل وانا برنامج मेरे खास मौजूद की जिन्नी शैतान के बारे में रक्कातरवुन मेरे तुरंत पे फोन ना मादा गुड़े के सवाल करे मैं समझ करवानी आई जैसे मैं पाहु संकल्प दो को लवा फेबे फ्लैग नंज सवानी या पाहु दे हाथ के समझ करवानी तबे फ्रोंगे स्वादन इस मजरिया फ्रोंग हद जने को तकी आई एल जैसा पाहु संकल्प दो को लवा फा स्वाल लिवानी या पाहु दे हाथ के समझ करवानी अदावमना को स्टूडियो का मेरे मितबी शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम अदा शेख मोहम्मद सिनान शर्मन नब्बे सवाल तक अदी मैं बेफरम गुड़ा या फिर मेरे को फरतान बावरी हमने बोला अस्सलाम वालेकुम फातिमत अस्सलाम वालेकुम फातिमत अस्सलाम वालेकुम अदावमना का अडे नो फोर आदि हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम आदमी को तो कुरी मदनी इल्मी खजाना के दूसरे फस्ट वाला प्रोग्राम मेरे के खास मौजूद की जिन्नी शैतान की बारे रक्कातरवुन سؤال كرام اسمس كرافاني اي ال جسم فاو سنكل دو كل لوا في بفلغنا جسواني فاو دين حتى اسمس كرافاني سؤال تن اسم زريان فورون الدوانجن غوتكي اي ال جسا فاو سنكل دو كل لوا فا سؤال ديواني فاو دين حتى اسمس كرافان السلام عليكم فاطمه أبنا كونكشن के मसले बोले शेख पूरे बने आदमी दिन और नुक्ता की मी शैतान आगे वसवास तो उतरेगा शैतान इंसान आया हित बदगिंदा यानी दोर की मी अल्लाह सुब्हान व तआला रहमतु मायुसु या बेगो तुम शेख सिनान वाहदक आदे अलगुन में आदमी हर वाहदक कम दिन हाइगत का शैतान आगे आदम करो वेरी रेवुम के तेरे हिमने कंत हो के वाह का एक तेरे अलगुन में एम फहुनु कुता का मी मौदूगा मी बलाला ने कुता की आदे अल्लाह सुब्हान व तआला के रहमतु उम्मीद खंडालुमगे नवाहक आदे कुरिंग अलगुन में बयान वेदिये अल्लाह सुब्हान व तआला के रेवु मामेदुगा मी हबस अमाम वेगेन मी हुरमा बे गोतुम आदे याकी देमेन हम एकमा गुले ए मसदे मेन हाइगत मी अबस उम्मीद खंडालु मी शैताना वरबोड मसवा मी हाइगत वरबोड मसके कुराका मेंगे अल्लाह सुब्हान व तआला या अलाया देमेदुगा मियोन्न एकगुलुंगे मी हाइगतुगा अला तिएना के वेरी इलाह हाइगत कुरा उम्मीद एन नमस ए उम्मीद एन खंडालु मट्टा का वरा बड़ो मसके तक कुरे एक मी एक सब हाइगत को वरा गिना फायदा से मी हाइगत मी कमुगे एन ए कमुगे मी कामयाब सेना हाइगत मी कमुगे तेरे एन होदा फे सादे को तुम अलगुन में तेरे वरा गिना फारा वागोते मी अजम फा मी अलगुन में वरा बड़ो विस्निफा ओन मसदे मी कुक कुरेवे कमुगा वानामा हाइगत सा कुशक कुरेविज कमुगा वानामा मी तौबा वांजे दिन यकुन नुकुरम वेगेन ए भाई मी आगे तेरे भाई फारा विष्णु में एको कोरेवेन्या कमें तौबा होंगे बेन नेते कमें तौबा वान कमें नेते मी विष्णु ए बादे ए में कमें बेन में नेते नु ही हाइगा तो तौबा होंगे मिसाल मस्तवा तक के बेनो करो वा बेफलक नोता ए फदा मी को नोता मिसाल जिने गमल कुरामी मिसाल तौबा होंगे बेन में नेते भाई फारा के बा ये वे मिखंत तक कोरेवेन्या कमें तौबा के सल्लल्लाहु अलैहि तौबा कबूलन उखरवान एनमस मी विष्णुवा फिकुरा की हागे तो का शैताना अबस गिनवा इच्चें अबदु सेकमो गमती इंगा मी हागे को देहट्टु मट्टका एनमस अलगोन में अबदु बसे कुरंजे अबदु बदंजे हेने अलगोन में खुश कुरविज कम गावाना मी अलु अनेका मी अलगोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मगर रुजू वे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्तिगफार को तौबा वे आदि हम फदा ए तौबा वे दें फदा अजुम कुरंगे वजह दें हम इफाफे का नाराना कब एहन नमस सम इंसान के हैसियत हम को तक हम खुश कुरे हम के अनेका से खुशी के वाका में अनेका में खितम में वर्गत अजमे कोकिंग हुटवस हम फहार के एरों एक शिके वे हम इफाफे एहन नमस अनेका में सम रिज कम का वाना अनेका तौबा मट्टका अवश्य कारणम वी मसकी कुरम वी एरों एक सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला इमे कुम्मेस दुहा को एनन हकीकत एकम कामयाब देवाने ए कुरेवे ए खुशुम मिया सदा में वमा वरबोड हिवर कलिबे कोमिस्टोक नेना एकम सलाम बेगंदान हेकम अलगोड में नंगति मसके कुरुं पाइफर अलगोड में तेरेगा अलगोड में इंसान अलगोड में कुरिंग हिंगजे बयान वेगे बाइफहारा मी अलगोड में इंसानों के तेरेगा मी हुन्ना नमसा का एकी
eki mi beenuma eki ka kantak ebbe ko beenuma dan faasa ehm vijj kam gawana wakkan ko gennoda efadu gotum be far faasa e bohoda mastuata kid beenum kora be from ekamuge terega hagigatuga mi dani enkam egotan mi egotan mi amila nafsuge egotan misa hash mi hawla funna bodeti kantatan hagigatuga wara mundaguwan ifahara ekamen mi filwalan enkam hagigatu agunati masake kurun oti masake kurakam gawana Allah subhanahu wa taala kamyab me algormen devwan ekamuga algormen salame wana magu dakkawa devwan egotum algormen balajar salfu salihun tere bekal ngevuri masake ko bekal udala timommen hagigatuga bay kantata ka de ter 30 ahar wande timommen masake kuri me kankam salame wan 30 ahar hoge Allah subhanahu wa taala timommenna ekamu mi al salame bumuge magu Allah subhanahu wa taala dakkawa devvi enkam komis do kon salame wan emi hangoti hama mi hama ekuk kurevij kamuga wana Allah subhanahu wa taala tauba Allah subhanahu wa taala magar rujuwe den efada kamen nuquranan kamuge azum kurun azum koffa huttane ka misaka kurevidana engole ko iman kam ki ei eki faro ki daraja ko nechen ei ba faro iman teri kam wara taza ve ngannane he kanta warabada kurahi wane aden fada no ba kanta taka no ba waswasta ko mi warabada salami ve nganna dosta ngannane enamas iman kan davvij kamuga wanan bay faran he kanta ka mi durawwa mi duradda halate ve sebad he Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala rahmata oga wanta verikan algonmen macha tanavas vegemma mi hagigot minbar bayan kurawa Allah subhanahu wa taala suratu zumar ga wahi kurawa fani qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim kalege fanu vidalu washe qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ebami hunga nafstaka faafa kurumuga israf ko faawati man ilahu galunna agonu visnalge bajehe mi ayatu Allah subhanahu wa taala mi bayan kurawani qul ya ibadi alladhina timan ilahu galutakun ema midehe koddeni adi algonmen adi kitam meri faafe kurawnu kamuga veenama algonmen ki Allah subhanahu wa taala galun adi Allah subhanahu wa taala efada mi honna faafa kurumuga mi israf koffawa mi honna is mukhatab kurawa mi bayan kurawani timan ilahu alutakun maana ekin midehe kodde Allah subhanahu wa taala hadratuga algonmen ge insanuge qadar Allah subhanahu wa taala ge rahmata ogawanta virakan algonmen na detere Allah subhanahu bayan kurawani kadek fanu vidalwa qul ya ibadi alladhina ala asrafu ala anfusihim mi ebamuge nafstaka faaf kurungo israf ko faaf kuri kino ek badal ka faaf kurungo israf kuri nukuraka faafen hagedu ka ned darajan emihun faaf kofman Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah Allah ga rahmatu ummid kananu lash Allah subhanahu rahmatu ummid kananu lash inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hamakashun Allah subhanahu wa ta'ala kuriha faaf fusawa devwe innahu huwal ghafurur rahim hamakashun Allah subhanahu wa ta'ala ki gina faafu sawadin fa rahim wanta ilahi hengam Allah subhanahu wa ta'ala algonmen mi angoni rahmat mi Allah subhanahu wa rahmatun algonmen ummid khanda anulan Allah subhanahu wa ta'ala algonmen kitame bodu faafe korewunu kamuga bina mois algonmen tauba wicce kamuga wana Allah subhanahu wa ta'ala faafu sawade bowane shiruge faafu wes Allah subhanahu wa ta'ala bowane Allah subhanahu wa ta'ala tauba wicce kamuga wana ma shiruge faafe emme bodu faafe kiye faafata kutere emme bodu aniya verikam kehenna ekama ves miha taubawe Allah subhanahu wa ta'ala maga ruju wejje kamuga wana Allah subhanahu wa ta'ala mi adlawa egoto miyakum saka islam diru murtad wejje kamuga wana me baade misa tin dos wonde miha visnadi ekanta kurumes e baade mi ge benuma ki emiha dangalo magan aneka vis awma hiwarka vegendi adin fadan algonmen visnada eroga Allah subhanahu wa ta'ala rahmata ogawantere mi kamun hayat Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ilahu galuna ogatere wa minwaru fa fusemuga egotum rasul sallallahu alaihi wasallam kurwa fani inna Allah yabsut yadahu bil layli liyatuba musiyun nahar duwaluga e fa kura mi haya Allah subhanahu wa ta'ala fa fusewde mi ad fa fusewde mataka Allah subhanahu wa ta'ala mi ad faafu sewmuge ad apple nota ekan ad Allah subhanahu faafu sewon emiya az tanawas koddewe regandu adi ham fada regandu den mi hadis ke mi fam mi bana bayan vege menani regandu ka faafu kura miha yang Allah subhanahu wa ta'ala tauba dew mataka duwar luga elahu faafu sewon ad tanawas koddewa kamuga mi gota gos mi iru arande mani hulang faratum iru arande mi gotuga mati hore mani Allah subhanahu wa ta'ala ge tauba doro ebobe algonmen sawvis gadi ruhulif mani riyad wal mani hulifa evves waguten ne banduwegen wa waguten e hamekani mi hamekani banduwegen mi enani ad hulangu faratum iriyoru
නොත අලගොණ මෙන් හයිගතු මරුගේ සකරාත ගොස් මිහ දෙන් හම මේ අද ගරුකර අරන් යන්න වගුතුක අද මරු වේදාන කමන් හිවා වගුතුක එහෙම එදවගුතු මේ අද නාන්න කමුගාවාන මල්ගොණ මෙන් වනි තවබාගේ දොරම වනි හුලුයිෆා අලගොණ මෙන් tawba muttaka Allah subhanahu wa ta'ala ge ad hadratan algon men den uflala kamgawana Allah subhanahu wa ta'ala algon men tawba lawan den abba far algon men bay beflun hagigatuga bay faharan eba shak kore misalaka Allah subhanahu wa ta'ala miyatu algon men mi yaqin ko devani wa'du wadigan wani Allah subhanahu wa ta'ala huriha fa'fu sawade wanakam inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hamkashu Allah subhanahu wa ta'ala huriha fa'fu sawade algon tawba wejj kamgawana huriha fa'fu sawade එනමස් බයිෆාර අල්ගොන මෙන් මුජ්තමාතේ රහම දිමාවා හිම් මස්සලමි බයි බේෆුන කුරින් ගෝස් කොන් උලයිෆවනි එනමස් ෆහුම් වෙස් අදි තවබාය වෙස් අදි වෙස් එක්ක ගබූල නුකරෙවේ ඒ ෆාෆෙන් අල්ලාහ් සුබ්හාන තවබා ලෙබෙවිකම මේ වෙස් හයිගතු විස්නාලන් ජේ කමෙ දෙන් එකමාමෙන් අල්ගොන මෙ හිතාම කුරාන කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හාන තාලා අල්ගොන මෙ ඉඛලාස් තෙරුවේ තවබාවේ දෙන් එෆදා ෆාෆෙ කරාන ගොන්නානකම අස්මායි කීක මිහ කුරිය දාන් ෆෂාෆ් කම ගාවන අල්ලාහ් සුබ්හාන ෆාෆු සවාද වාන දෙන් එකමාමෙ දුග විස්නා එකමා හිතාම කොනෝතේ ෆාෆ අල්ලාහ් සුබ්හාන තාලා නුෆුස් සවාද වාන එෆදයි කාන්ත අල්ගොන මෙ හිතක් ගෙනවුන් ඒ වෙසාලි ගරංගල ගොතෙන් නොයි කි අල්ලාහ් සුබ්හාන තාලා අල්ගොන මෙ නමි වාදේ වඩ ගන්නවනේ එලා ෆාෆු සවාද වානකම අල්ගොන මෙ තවබා වෙජ්ජ කම ගාවන adalo me waqtu kuri migdani ilmi khazana ge duisat fasfana program rege khas mawdu ki jinni shaitan ke rakkaatherivun adi sama aramada gule ek ek swat funna kurevene sual kuram sms kurawani ai el jesma fahu hustan kure du kollawa fe be flage nan jaswani ya fahu den hate hatrate ke sms kurawani suaden sms ariya mes fonu vene ai el jessa hustan kure du kollawa fa suad liwani ya fahu den hate hatrate ke sms kurawani और मैंने आपको स्टूडियो का मेरे मितबेवी शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम अदे शेख मोहम्मद सिनान का सलाम में हम इधर बैठ का गुला तो मसे कुरान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा को बात सवाल की यार मैं सवाल की मैं हर अगर मैं वाला एक वक्त की एक को से गवे होने फाहाना या कुरिमत लागे ना मोद कुरवे को तदन एथी होने को जागोन अरे को थी को होने फाहाना के ಕುರಿಮತಿಗ ಕಾಣ ಫುರಗ ಹೋಗ ಹುರವೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಕುರವೆ ಗೊತ್ತಂ ಕೊಂಗೊತತ್ತೋ ನಿಗೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಸಿ ಕುರಿಮತಿ ಫಾಹನ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಹೊರಿ ಕೊಡ್ಸಿಗತ ಅವನಿ ಫಾಹನ ಫುರಗ ಹೋಗ ಹೊರಗೆ ಕುರವೆ ಗೊತ್ತಂ ಹೊರಿಯಾತೋ ಅದೇ ಇಸ್ವಾಗ್ಲೇತ ಮಕ್ಕ ನನಗೆ ಶುಕ್ರ ಅರ್ಮಿ ಫಾಹನ ದಿಮಾದ ಮಿ ಫಾಹನ ದೊರಹುಳುವಾಹ ಹೊರಚಿಕಮ ಗವಾನಮ මේ එන කිබ්ලා ෆරාතුගා මේ ෆාහනා හොරිජිකම ගන්න බැග් මානකි ඒ තාව නමාත පුරන වලන්නවානේ එන ෆාහනා මේ කිබ්ලා ෆරාතු හොරිකම ගායන මස් ෆාහනා දොරුලක් පාෆ බන්දුක හොරිජිකම ගන්නම ඒ නමාත කුමකි මස්සේ රහන මස් සුවාලකි එම්ම රංගලී කොන් තනෙන් ඒකම ගවනම ආදෙබ්බ ශක්කේ වස්වාහෙන් නම එබ්බස් කාලා ඔල්මෙ නෙක් ශක්කු නූෆදේනේ තංග ඔති ආගමන ෆෙන්න මිසාලක එමිහෙග්ගේ කුර්මතිගේ ෆාහනා පද තනෙන් නෙත් තේනක ෆාතුග කොට්ටිගේ ෆාහන හොරිජිකම ගානම ඒතන් ඒ එවසාලග එවස් මියගේ ඒතන් උදගුලේ නොවන්නානතනේ අදී එනගේ සිකුඩේ නමාද හොන්නව ගොතු ගවස් ෆාහනාගේ එවස් කමෙක් මිවස්වාහෙ බදේ නෝනියාම ඒ කමුදාන පුතෝන් දානතෝ නෝනියාම ඛුෂුවැතරේ කම්පුරවරා ෆද කමෙන් ගාෆාන කමගේ විස් කරවස් වාස් නොවන්න මෙදෙන් මේ කාල අතනෙක් කමවල්මානක ෆාතුග දොර හොරිජිකම ගානම එනස් කුරි මතීග හොරිජිකම ගානම මේ දොර හොළුවේගේ නෝනිය එදුනුම් බස් ඉන්සානගේ හිත ෆාරෙග්ග මේ ඛුෂුවැතරිකම් මයිකෂිගන් වාෆද කංකම දෙන් ගාදන එනස් මෙදෙන් නමාዝ සහවානතර වානතෝ සුවාලේකම ගානම ඒ නමාදේ ජාතුක සහවාන දෙහසකෝ ඒ දොර බන්දුක හොරිජිකම ගානම හිසම් ෆරිගින් ඒ ගානන් මසේනෝ ඒක شامن بهرباء سواتنس فرتا سوالكي الرك كرم فهو جماعة باروا ميها إمام سلام دينهم مأموم إراكو كرائر فاتحة سورة فهم سورة كين جهنتو අද මිහාර එගොත බෑරි වෙජ්ජ කමුගා වානම මේ ඒගේ වර මිසාදක එන ෆුර්තම රක්කෝ ගෙල්දිජ්ජ කමුගාන එමෙ ෆුර්තම දෙරක්කෝ තුග මේනනි ෆාතිහා සූරත ෆහුග සූරත කියවන් එවජේ අධින් පදයන් ෆහු මානක ෆුර්තම තහියාත ෆහුග මේන රක්කෝ තහුග සූරතුල් ෆාතිහා ෆහුග සූරත කියුම් වස් අබා පදා මේ අබා අධින් පදන් කියු කමුගා වේනමසේ මසලෙන් බෙන් මේ අද බයින් හදිස්ත මේ බයන් කරව බයින් මේ හම් බයින් එල්මෙන විදාලවේ
mi fahum e kurave rakko tawga sama suratul fatiha fahu hama surate kiye vidane kamugaves enkam egotem sa rakkote doje kamuga wanam ege mi hagiyat ilmarin ebuhori mi khilaf asa misalakan emme furtama e imama ekege kurave rakkoin mi ei enage emme furtama rakkoetto nuwata ham fahu rakkoetu gotuga beligen egotatto kuriyad dani egotan mi ege emme mi hagiyatu ge masala ge mi emme rajya gote kamuga hagiyatu beleveni emme furtama imama ekege kurave rakkoin ei mi hage emme furtama rakkoin adi den mi imamiya salan dir mafahuga den hagiyatu mi den tedufa qurani enage dewan rakkoy quraru kam suratul fatiha fahuga suratin ena mi adi kiyawan jehen mi gotuge matin hama kuriye gendani enage dewan rakotaka wani ena fahunge qura adela koy den fahama furtama tahiyata fahuga den anaka sanidera koy annan enkam egotan e tartib ge matin mi adana madu kuriye gendani ade mi agotu kuriye medani ilmi khazana ge 2 faswan program मेरे खास मौलू की जिन्नी शैतानुंगे rakkaatherivun मौलू में तिबे फुना सवाल करवेना एगेतरो नमादा गुले एक सवाल तिबे फुना करवेना सवाल करे SMS करवानी आई जैसे मैं पाऊ उस्तन पे दो कोल्ला वाफे बे फलगे नंजे सवानी पाऊ देंग हाथे हाथ का SMS करवानी सवाल तेंगे SMS आरिया बस फोनो वेने आई जैसा पाऊ उस्तन पे दो कोल्ला वाफा सवाल लिवानी पाऊ देंग हाथे का SMS करवानी अस्सलाम वालेकुम फातिमा वालेकुम सलाम आदि को बात सवाल Alvin suara si nama tu kau orang yang pusat kurewan yang hilang takut ni pusat tu jahar kita saja tu jahar ini. Alvin tu kami magumat ini malagan waralanga phone khanda anola jawab. आदमी मुफरतो कमा की सजिदा अददा बे तो सवाल करवा कम गवाना मा मी किसे में गेना कुत्तके बदलुगा वस नमादुगा खुरसजिदा गोतुगा जहान जेहेनी हमें के देसजिदा एवर इतरो के जहां कनु जेन एक कुक्कम गाविस ते कुक्कम गाविस नोनिया दिह बार कुक्कम गावेर मस कितन बार कुत्तके बदलुगास खुरसजिदा गोतुगा जहानी हमें के देसजिदा देन शक्कु वा कम गवाना मिसाल रखवत्तो अदामल शक्कुवनी मिसाल गेने कुरवनी तीनेत्तो नुनी हतरेत्तो हतरकोतो नमादेग्गा एने शक्कुवनी मिहार मि रखवमी तिम्मण रखवत्तो हतरवा रखवत्तो शक्कु इज्जकम गवाना ए बयान कुराने एना ए बिना कुराने यकीन गमच एक माने कि तीन रखवता हतरकोता दितेरे शक्कुवा नाम एने यगिंवा वारो एबोयन ए तीन रखवेन हम गयामस कुरविज्जका हतरवा रखवा दितेरे गेने शक्कुवनी एमजम एने कुरवनी तीन रखवे को बलाफा ए रखवे को हातर रखो फुरियम कुरान कुरमा फौदें कुर्से जहान एम एई एक ओन्नवत कि दें आगोंड वर बिरुगोंड बैफार बेफुन के शक्को के तेरे गा बै बेफुन वर बोड दगो हम कोम्मे नमादे अको निम्मा फहम नमादु कुरने की रखो तो ओली मिदरजे बै बेफुन कंते एबेदे एहिम वा फरात कम गान में दें एकमा एगोतक साला नुलिविया रंगलवानी ए नमादु रंगल पुरे फेक को बल्लवानी अदि एक बदल कुर्से दे जस्वान कमने ए बोडम निकाल हारतक बेलेवनी ए हम हकीकतन ने शैताना एना हित वद्दा वसवास तक कम एनम से काला हारत दिमाग फा नेबे फल कम गाना मिदन ने ए यकीन को मच बिना को ए नमाज फुरियम कुरानी ए मधु अदद ए यकीन बाद को बलाफ देम बाकी अब फुरियम कुरानी अदि कितम बार कुशगे बदल बावस कुरानी हमें के निर्देश सजदा यानी कोलवाय सजदा मैं सजिदा कियानी कुर्सजिदा कम गावे समा आमुको सजिदा की मसुन्नतुल वारदक बदुआ हम सुभान रब्बिल आला एन की मफूदन दे बै आवने बै हुलना फतकम फेरवडागम फाने एन इबारत मिसाल कुर्सजिदा किया तस्बीह किया सुभान मल्ला यनाम वला यसहु मी इबारत के सुन्नत के बस दलील को एक मच्चक दलील ओन लिबेन वे इबारत नो एहिमी महमा अगमन फेन्न मोती सजिदे जहु अदि सजिदा की सुन्नतु गवार दुआ हम कियाने सुभान रब्बिल आला की मैं हिसाब फुदेने कोमे इतुरो अच्छी कमेंट की लाजिम है साथ रखने तो शुक्र है पड़ा आदमी को तो कोई में इल्मी खजाना के 2 फस्वन प्रोग्राम शेयर में आसिन स्वाद की दुआ निम्मा हमूनु के अफिरमुन तो रंगली नूनी अतिरिकोलन तो रंगली ade munuga afiruma ade masalaga mi hagadu badaruga rasul sallallahu alaihi wasallam ge kiba mi rasul sallallahu alaihi wasallam ek halat tawga duwa korwiga ay muflewi kan bur warag gina hadis tan mi adawari do fa shaykh islam ibn taymiyyah vidala fa hadis ta gyana ka bunana ma ekade fa ay muflewi haga duwa korumata ka ay mi
මේ අයින් උෆුල්ල එකම ආස්වා හදීස් ත ගානක ප්‍රාණ මුතවාතිර දරජය ෆෝරා වරවේ මානේ කලේ ෆාන මේ ආදි ඉස්තිස්කායන් ආදි දුආ කර වීරු කලේ ෆාන අප්පුල් ෆලම අයිනුව සාලිතෝ කලේ ෆාන අප්පුල් මේ ආදි දුආ කර උෆුල්ලාෆවා حالتا غوت بلارو هاي غوت بلار متواتر درجه فور එහෙනම් මේකතරෙන් එව්ව සහ හදීසෙක්ග මේ සාබිත වග ආස්පයි නැතේ දුආය ෆව රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මොනුග මේ ආද ෆිරුමිකම මිහාගෙන සහ හදීස්තන් එකලෙෆන් අප්පුල් ෆුල්ලේ කමන් ආස්වා වා එරුග එකලෙෆන් මොනුග ෆිරුමිකම හගීගතු එකම කි ඔක්කම කමුග ආවනම් සහ හදීස්තවග බයම් වේ ගන්න අනේම කම සහ හදීස්තවග එගොත බයම් වේ ආස්පා නැතුමුන් හගීගතු එම්බර අංගල ගොත කීයි මොනුග අන්න ෆිරුමුන් ඒක බදලුග හැම දුආ කුරුමටක මේ ආදයි මුෆදිදාන අධ්‍යයන පදා ඒකේක මොනුග මේ ආදයි නුෆුරුමුන් එම්බර අංගල ගොතකි දැන් ඒක එබැෆාරන ගොන මෙන්න මේ උපදේශවාමි කොම්මේ දුආයි කියාරු ගහම ජෙහෙනතෝ හැම අප්පුල උෆලන් අලගොන මේගේ මේ එමෙ කුරි මේ අදම් ෆා ප්‍රෝග්‍රෑම් ගස් අල්ෂේ සමීර් එමස්සදා වර මේ අද වර ෆොන්කොම් අද මේ අලර වාලි එන්කම් මේ අලගොන මෙන්න රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වර බෙන් හායතෝ එංගෙන් මේ අද කලේෆාන අද මේ අප්පුල් උෆුල් එක එෆද හායතෝ අප්පුල් උෆුල් මේ හාගේ අද අයින් උෆුල්ම කීයි අද සුන්න වෙගෙන් වාකමෙන් ඒ මිසාක ඉස්තිස්කා නමාද කුරායර ගදියන් ෆදා ඛුතුබාගේ තෙරේක ඉස්තිස්කායන් අද දුආ කරවේ හිඳු ෆද වගුතව එගොත මේ අද අයින් උෆුලා දුආ කරන එබාද අදෙන් ෆදා අරෆාත් බුංග උත දුආ කුරායර ගම ෆද හාලතන් එබාද අදෙන් ෆදා ખાસ කන්තක දුආ කුරායර එහෙනම් සල්ගොන මිසාක ෆාහාන වන්නේරු මේ යාද කියන්නේ දුආ කියාරු ගන්න නොත කියවන්නේරු කුරායර දුආ කි කුරායර නොත ගේම් බෙරන කුන්නේරු kuradu wa kura mifada halita hoga ade rasul sallallahu alaihi wasallam approve fulle kamenne sabitu wa kashin ehem kam algon menna efada halita hoga me sunna vegam wa gote ki hagigatu ga enno fulo ehem kam me ade me ehem kam rasul sallallahu alaihi wasallam kiben asubur bain halita me ade dua kura enno fulan ade fada bain halita ga enno fulan ehem kam me ade enno fulan hori halita hoga ves ade munu firma ganne me adua ko nimma munu ga firma kanne ආස්ෆයි එහෙන්කම ඒගොන් එමෙ නංගල් ගොත එක්කම ගබලෙන් ඔබ ෂෙදන් සාලකි නමාද හුන්නේර ලෝ මරාගෙන් හොරමකි කොන්කාල කමත්ත නමාද හුන්නේර ලෝ මරාගෙන් හොරමකි මක්රුහ තම මගවන් මානේ කිලෝ හොළුවෙන් හොරමරගඩි යා ෂෙමිනේ මෝල්දින් කුරි වදන අද අවුමෙන් එමෙ ෆෝන් වාහදකම් ෆෂාෆා නුක්තාකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහමතු මිහා මායුස් කුරුන් ඒ ෂයිතානන් වස්වාස උතරේ වාකම් ඒක නතිජාකි kurim faha kurun fadan mene kuraifawa mi faafataw gina kamattaka mi timannek Allah faafe nufussawane mikala waswastaken enaga hita batta ganakkaasika nubakamuge terege ena mi behetto awumtiren waragina befulunna mi hifu onna kamen ei mihaga hayatu gor bodubay nubakantatto misalaka mi mastuanchi benu kurma adinu mis faash kantatto heda kurma fawgaden ena hitagana timanna මිහානු බෑකොන් ඔල්ම ෆෝගස් තිමන්න එක නෝනානේ තුරු chance එනත ෆුර්සතෙන් අල්ලාහ් තාලා හදරතුග තිමන්න රංගල මිහෙක වෙසෝලේ තක්වාවර එක වෙතිමන්න කි මෑන් අල්ලාහ් ලෝබොඩ ගන්නවා මිහෙක්කමුග හුමුගේ ෆුර්සත තිමන්නගේ වනි කෙල්ලිෆේ එයි එහෙමද මිසම් ෆරිගෙන් තිමන්න මේ නික්ම ෆුරි දිමාලක නොත මේ ඔලේ මගකොන්ද මේ උලේනි එහෙම එබ්බස් වරකන් ඒ හේවකම කාදිමෙන් අවමුගේ විස්තුමගේ එන්න හොරදි මිස්තකුන් තිමන්න බලායවස් නුගන්නානේ මිහ උරිහා ගොත් දුව මිහෙන් උලම ෆහුග එන්නමස් Allah subhanahu wa ta'ala komme insane bes tawba wajjikam gaana bekalaage hama emihako balla wadigan nawana adi emihaka Allah subhanahu wa ta'ala faafusum dabwana ekite megina faafe kofuri mekam gawe namas awun men emes aduwa andat me sateka nafsu gatul kori mihege wahaka ade me Allah subhanahu wa ta'ala emiha tawba uma dam tawba uma Allah subhanahu wa ta'ala ena dam fechum bes ena da nikon ena marwegen diama sallallahu subhanahu wa ta'ala ena me faafusekum ga bayan qura fa dengas mihun ga hagote ki qiyamat do emi hekwe maafa edeven jehen kama henna sallallahu subhanahu wa ta'ala ga haggu ga onna ba ekalaga ena taka fussa debane den ane ehmima me tawba uma lasun Allah rahmanu labwanaka dekigen egotu ga miha haya bet kurma devun hayetu ga shaytan insane dakka fawa mi shaytan insana wadda waswasen ehm bima algon men faragas maayusu menne mu'minu mihage misalaki duunyage misal
algomen fenan duuni echi daturu kuffa midani defiyeku evvar jahamu algomen wargina dakkawa keme evvar defiyan jahagen sida ko daturu kurweni ebbes fiyeku anafiyar baram miha jaham farafikam gawanota effiyan jahale maduwajjikam gawanama ek sida ko daturu nukurweni algomen iman gahluweringe defiyek dat kuriye daturu kurarge defiyeki Allah subhanahu wa ta'ala ge azaba birugatuge fiya ekalange rahmatan algomen kura ummiduge fiya algomen ekalange azaba biruganna fadain ekalange rahmatan algomen ummidu kurinjen mi evvis kole ane dukollan fikam waana rahmat mi azaba ganna biruge sawum Allah rahman nulwanakam qabul ko fiya hisam ferigan senega haya tanglakan undani ha mehem Allah subhanahu wa ta'ala rahmatuge kolo ena gadawe azabe nonnanakam dekijjama hisam ferigan sem shaytana ma kan dature kuren mi defiyan evvare Allah rahmatak kura ummidu ekalange azaba ganna biru mi deba evvara miha jahakam gawanama mi defiyan evvara ngena jahakam gawanama ena dature kurama deni sida wegemba tedumo gomatiga emvima algomen Allah subhanahu wa ta'ala ogawantakama faafus sema rahmat ekalange da rahmat go wahag dekikam gaina mes ama wargine wahag dakkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskurabi mi Allah ta'ala wahi kurabi kama qudsi hadith egga ibn adam e adam gadariya إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك تمن إله تبا دنوا كم جوانما فافوس تمن إله حضرتون إذا كم جوانما تبا إسقوسها إمها فافتك تمن إله تبا أنتك فوس هذا بهوشيمه يا ابن آدم إيه آدم قدرياي لو بلغت ذنوبك عنان السماء تبا كفافة وداهم فوركم جبين مس ثم استغفرتني غفرت لك حساب فورا اور كفافه تبا كفافه كم غاوينا مس دين يفوغا استمن اله حضرت فاف سن دنا كم غوانما غفرت لك تمن اله تبا فافه فسوا ده باهشيم اما گينوي غاونا ميكيني مي بيمغ واه كينو بيمون فجينغ سودا هم فورا اور كفافه تگن کو فوتس الله حضرت ان اخلاص توبه كن توبه وجكم غوانما الله سبحانه وتعالى انك فافه فسوا ده بان يا ابن ادم اي ادم درياي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هي آدم قدريا تبا إلها بدلكني بيم فوريا ورغ كفا فتكان كمغا بيس تبا إلها حضرة تبا آبسا واني تبا إلها شرك نكو كمغا وانا تبا إلها إهن إبس فراتن إبس هاشيتكم باغر نكو شركو عملك كوغن التوبان وكمغا وانا مي شركو عملك كفا واكمغا نوانا إجمانك شركو عملك كوغ إن توبان وإن عسيكم وأنا دين الله سبحانه وتعالى فافه نفسان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله نفسه توبة مغفافين فافه تفسوا ده إما الشرك عمل كفا نتي إنه فافه كأجن تمن إله بدل كريكم قبيل مس لأتيت بقرابها مغفرة تمن إله بيم فري ورج فاف السماء مغفرة أجن تمن إله تبايا بدل كراهشي إما mi algon men evs halega kurayfa kufafata ginakamu kufafata bodukamu adi timaga hayatuge fafata kawga tima heda kufa muddatuge diukamu Allah rahmatun algon men mayus min qur'an Allah ta'ala kurafoni qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah timan ilahu aratuge tereng ibamhum fafa ibamhum qur'an fafata wasawun ibamhum nafsuta israf kufa mihun kadega fan vidala warhe la taqnatu min rahmatillah تبع من الله رحمة ما يسنور إن الله يغفر الذنوب جميعا الله هريا فافوسه هم إبس فاف بودوه كنا نفوسه عن فاف الدنيا كنا توا مجيك مقارنة أمي هم فهو قتاجين دين إنك مارو إنك فرانا نوا هو لين علم كوريا هم إنك فرصة الله سبحانه دبا فني توبة مق فرصة إنه مثلا حساب قصيك مقارنة دين الله سبحانه وتعالى إنك توبة قبولك نكربا هم أقول مدنا ما هكذا توبة فاسكرما فافن فسانك مدكما الله رحمة تبع نلبينك مدكما الله سبحانه وتعالى تبع ذلك اللوبي ونغنوانك مدكما كي شيطان تبع دكان فوا شيطانك مالك توتر مالي كم بقولك كلام حضرت تبع إخلاص تركما كي مرون كم قاعدين مس كلام تبع فاف فسوا تبعهم أقول من نهيبر لبين بأقول من توبة هي عملك جينا فاف فسوا دنوا الله هو سيدا بينهم وماغن أقول من حياة سيدا كرم شامنا سين سؤالك ذكر تسبيح كيار أم متشنا نجينتو مي كورين شيخ فاكر بقى في مي دعاء كورم قاعد من ننني واحد كي بيت أنتنا كي ما النبي صلى الله عليه وسلم أبول متشن هيلي ويكن سابيتو أتنتن هم بيجي كمان كي أقول مك أبول أن أفلون أي سنة تك एक बैठन ने फाह कर मिसाल इस बारे फिर नमाज दुआ को रायरोगा
din anibatan tene kefanu takurar ko dua kuro ma ekugas pol macha nuhilla kan sabitan te misal ka namaz foga zikr tasbih kiwar kefanu hama komme namaz fo zikr tasbih pe kiw ekama kembesh namaz ke zikr tasbih kiwar pol macha ufulla fenne hemme jig man ki takurar ko ekame kurma ekos ya vidik pol macha ufulla fenne tumun de ko deni egadi an ufulu mennekka hama anekkolum balaruga mi misal ka namaz algonum mikura dua te misal ka namaz midasaydi med inumai adi samir me rukun te do kura dua ya mi gus tafat damado kura dua to sama takrar ko dua te ke kura ekam enge bes dua ke kefan apul ma chuful afenne ema ei ka tan tan orang ang ufulun ulaga nuan misa gunutu ka kam go anama gunut kiyaru nawazil nazila hat gunut kiyaru ang ufulun ase bor ema ang uful la baftan ta ufulun sunne ban me dua takrar kura ma ekugas etenta apul ma chuful la fanwa kan sabita tanega agol men ang ufulaga nuane ema zikr tasbih kiyaru ga ang uful ma ki sunnatun sabitwa kamen nu embi ma halatu ga ang ufulun ei rangol kamen den onnani midenne videbag terega nohimene halat bisa kamako misalaka midenne videbag ga nohimene tanegga nota kamegga ena komes dua ekkorni khas halaten as කරන කොම්මස් කමගෙන දුවා කර අපද සේන ඇසුක අපද සේන දුවා කරගබ මේ මේන දුවා කරන මෙදෙන්නේ දෙ බෑන්ක් බෑග නොහිමිනේ حالته එෆද حالته ගෙන දුවා කරකම ගානම එනේ අංගුෆුලි දාන ඒ කිවේ ඒ දුආයන් අංගුෆුලුමකි දුආ ඉජාබ කරමු ෂරත උතරේක දුආගේ ආදාබ්ත උතරේක මම නබි අසස්සන බයන් කරවා ෆෝරිකන් කන් හැම ආගම ඉවගෙන් ගෙජ්ජ දුආයන් එකේෆන් අප්පුල මච්චන් හිල්ලෙවිකන් මුතවාන්තිර දරජෙන් එබෙදේ තෆාතු මකාම්තෝ egmane huriya halat takira midene tafsila ekwa ei misalaka balamahinga mutawatir darajat dani sida ekrefan appul maccan ufulle kan amalum fennan huri kantat ay tafat maqamta mi jumlakum algon men huriya riwayat ekure mutawatir darajat dawar appul maccan ufulle ke bur sabit fennamas ei baytantanu ehm wima algon men midannoni baytanta ufullu afrikan sabit etta ufulun sunnat baytanta ga ufulla afan ekkan sabit enta ufulaga nuwane den enun tanta ආම්මක මිදබෑග තෙරග නොහිමනේ තන්තංගම කොණගේ මානකි ආම්මක දුවාග ආදාප තෙරග හිමනේ කම අංගු ෆුල්මගේ ෆල්තනගේ අංගු ෆුලිදා අදලමන්ගේ මිරේගේ වගත හමු අනකස් නිම්මාද මිජෙනි මිරේ කුරිමිදි ඉල්මි ಖಜಾನಾගේ දුසත ෆස්තරස් ෆස්තන ප්‍රෝග්‍රෑම් තිබේ ෆ්‍රම්ගේ සුවාතක ජබ්බවා අදි මිරේගේ ખાસ මවුලු ජිනි ෂයිතෝනුගේ රක්කාතුමා බුලේ එක එක මවුලු බක් දෙවි الشيخ عامر سمير بن إبراهيم ده الشيخ محمد سينا إن شاء الله من هفتاجي هو مدوغري تبهنا بدل قدنا علمي خزانة مولين برنامج كاجي شكرا ربنا مريابه هنا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته